Kenneth la tele CD la Jetline CD ti le bandini mindzuku ya huma CD leyi ma ti vona ti le ku raniweni ti tsutsuma michinini original mindzuku n'wana a lunghisa 100 rand yo xava CD hi tele tona namuntlha la a ku na ku hi ta feyila mundzuku 10 o'clock kun'wana ku ta va ku ri na CD ya Mr Post xitulu xa le ximatsini ma yi vona hi khomini yaleyi se yi rhepiwini ni na Brakenet la hi leyo leva ngopfu Brakenet mpfukini Brakenet ha na hina hi kona byelani ti-fans ku ti-CD mundzuku ti ta va ti ri kona 10 o'clock CD ta va ti kumeka ndhawu hinkwayo South Africa hinkwayo ta ti ri kona va khoma mali muni yo xava CD 100 rand CD 100 rand USB USB mali muni 100 rand na yona ahe hi swoho sweswo a hi mina ni nga vula loko yi nga ha bine mi vula straight kwa swi bi ku hi ta lunghisa ku hi nga ta tshami kha hi ba thyaka always inkomu